recite mi tamo. Ja ne znam se je dobio. Ali ne znam šta je, ne radi. Ne radi, znači tako ste ga... Da. Dobro se dobio, žal stoji. Ne istina, nema ni sliku, ni ton. Ništa, ne može... Display napisano. Kad stiskamo ništa ne radi, dok... Kidač. A, sad šta je? Idemo, ključite vidite. Vrelo je leto 2000. godine. Zemlja je žedna i puca. Ekipa redakcije dokumentarnog programa i televizijskog centra iz Vršca u ranim jutarnjim i kasnim popodnevnim satima snima priču o Stevi Dozetu, elektroinženjeru iz Vršca. U njegovom malom TV servisu govori nam o svom poslu i svojim ljubavima. Koja je najveća zna samo on. Jedna od njegovih ljubavi je i vršački prevrtač. Zašto baš on i ko je on, vidjet ćete i čuti. To je vršački prevrtač. To je vršački prevrtač. Mali golub, temperamentan, veseo. To je ono što ga izdvaja od drugih golubova. Ako kupite vršačke prevrtače, za 10 dana oni će se pripitkom i da snesu jaja. To kod drugih golubova nije slučaj. Kažu da je on i ukrasan golub. Jeste. Čuo sam među golubarima da kažu, da priča. Kaže, to su ukrasni golubovi, oni možda lete, ali nisu prevrtači, oni se više ne prevrću, ali istina to? To nije istina. U tom i jeste njegova veličina što je on ovako lep da može da se takmiči sa svim ukrasnim rasama, a s druge strane on se i prevrće, znači sportski golub. Kažem, vidjet ćete, imat ćete priliku da vidite kako se on prevrće, ne zostaje ni malo za drugim rasama prevrtača, koji nisu ovako lepi poput njega, ali se prevrću dobro. Znači on ne zostaje za njima ni malo u tome. Ovdje ćemo danas. Evo, je li dobro vreme danas za trening? Danas je izvanredno. Ne duva vetar, tek malo, taman koliko je potrebno. Ptica, štetočina, nadam se da nema. Kopci su opasni. Svaki dan vi ovako? Svakoga dana, sem kad je jak vetar ili eventualno ako pada kiša. Onda pauziramo. I šta to predstavlja? Ovo im je poletište i sletište. Ovo je u stvari kuća. Oni su naučili na ovaj kavez i oni tu. Zašto crvene boje? Upravo da bi se razlikovao od sredine, od trave, od ostalog prostora. Crvena, plava, žuta. Znači neke boje koje su drugačije. Idemo za početak 3-4 mala. Crni, beli, idemo mališani, ajde, pokažite sad, evo to je za njih, evo ga crni, to je za njih u stvari svakodnevni trening, oni znaju tačno zašto su došli ovdje na livadu. Sad ćemo još 2-3 da izbacimo da druga tura leti. Ja sam pogrešnog izbacio, ovo je taj što se ubija. Čekaj malo. Ovaj se prevrće do zemlje, kamikaza. Prvi put je pre mjesec dana pao, sa visine oko 100 metara do zemlje, ali je preživeo. Svaki sljedeći put kad poleti, on se prevrće do zemlje. Evo sad ćemo to da
probamo da demonstriramo. Hajde, mama. Hajde. Hajde, poleti. Ja ću da te uhvatim, ne boj se. Dati ga. Dobro je. Ovakav priverak služi sad samo za razmnožavanje. On više ne sme da leti. Jer će da nastrada. Avion? Prošao jedan avion. Jeste, pa ova naša pilotska škola malo mi pravi ovde probleme. Moji golubovi imaju pravo na prostor isto kao i oni. Samo što se avioni ne boje mojih golubova, a moji golubovi se malo boje aviona. No dobro, oni nisu opasni, oni odu i golubovi se vrate. Opasni su kovci, jastrebovi, grabljice. Kaže, ovde smo u ovom mastaru, šta kažu ljudi, ovi ovde te prate, ali gledaju šta se dešava. Prolaze ovde radnici, poljoprivrednici, gledaju, čude se, neko stane, šta to radiš? Pa evo, treniram golubove. I onda oni posmatraju, čude se.